Ivan Camilleri ħallas ftit anqas minn nofs l-affarijiet li ġew nieqsa mis-supermarket. L-ex ġurnalist tat-Times Ivan Camilleri ħallas 5,000 euro lis-sit tas-Supermarket Value wara li allegatament inqabad jieħu xi affarijiet mill-ħanut fin-naxxar. Għalu dan fil-qorti l-editur tat-Times Herman Grech u id-direttur ta' Allied Newspapers Michael Rizzo wara laqa li kellhom mas-sit is-supermarket Raymenthof. Herman Grech u Michael Rizzo xedu f'każ ta' libel bejn Ivan Camilleri u l-editur maniġerjali tal-Malta Today Xavier Balzan. Herman Grech xed li meta l-każ ħareġ fil-medja Mintoff prova jtaffi mill-gravità tal-każ. Grech qal illi t-Times kienet ħarġet tiddefendi lil Ivan Camilleri għaliex sit is-supermarket kien prova ibenġel xi ftit l-istorja. F'Deċembru li għadda Herman Grech u Michael Rizzo reġgħu kellmu lil Raymenthof u dan saħaq li l-affarijiet li ħa Ivan Camilleri kienu jammontaw għal 12,000 euro u din is-sitwazzjoni ta' affarijiet nieqsin mill-ħanut kienet ilha żmien twil għaddejja.